Yedase yamwakwa baby me Adom TV Badwam na ocean wa fe na ode afidie na ato ha news na de yawie de akaye mene Seben aka DJ Hitman Omahine kwabna asante okone nkrata mu nso edin a anti-comfort ne misada akode ma no Benjamin Asante dako ti ukọ ne fie nso so a efre no kwabna Krobia Asante dako Kwabia kan di mu ti da bia mu hu a no be me na no pe me mu ache we do hwe madapa da wo o se nya da pa me kire wa ba ko se mu kakra kire mo udi ni break ya mo madapa da di pa odi obi se ofro Krobia we say e no ye fie di papa o Krobia Asante ye che obi a me ka cho anopa bia nya me de nyum to ba kuma so na no pe de e be me duru ha o si minya me aye wi akase be pie wo ni pe ni so Oh, nyamia yewe akase bepue woni pen so oh ono kwafweje meje wasendio sewe free nyuma pase ode bekwe ye pa ono kwafweje meje wasendio sewe free nyuma pase ode bekwe ye pa na sisi chum the prophet Alex Chum right who much hey omuba sra ya chapa when the prophet was that I see you say there's now today bomodiana hey o si ya chapa o so friend na che me so me friend na che me so me friend na che pam onim ai ma sisi chum when asafo manyina no onyame nkoso nhira mo na ontre mu hye no ma bia papa first na nka me because akwa o twem hakra na oyere na wafa ba ku bi na I say no o form o boma yesa ti prof nyame nhira na wo sa no nkoso anya ke so na match na to so edumiensa e asedan ko na de ma twedi amponyankopon still in the Ghana month today bia da me kai say once you are in the Ghana month no bomodia ne ma bia ye Ghana yesu ni eban enuane bi ya wo siesie bomodia kire dosronko so right after the month of love no you see the Ghana month mu and she say you prepare ho kama baka cho say afiwe e dance a very unique the uniqueness ne say afia bato na ye beto no enipa esi akan nyina ne fretifi mountain e bi si da e fe keke e fe bro so kra de samane ye fe biem kra ne say mampanyi a wa free so e prese obesa aba eno no e bi si da e fe keke ana afi so party e wo so e pese otra ehye nwotwe no e bi si da etu for the benkum so for the nifa so bibia efe e ma na unique eti bibia e chese ye boaboa ho kakra kopim se e da ne be so na ye de ansa akotim ba bia ogidie wo se wo eye movement se wo CPP se wo PNC se wo NDC se wo MPP and APC very good ayarega bia dan ko so bo da bia ko ono ba wa in campaign what say bia dan ko so pay you so mate eti e ma bibia eye kama so what I say na afie so ma kai o say ene yade ahodo na nyina ye segu ye ho nyina no lifestyle doctor be chiro mu ebresem lifestyle the year nom ni die di no a very key the year nom any die di no a very key ubi nso a ye no so firi ba akuafo nom ni nipa bi nso sai ene ma no a e wasi efudie no ayedidi no om ne mo bi frafrem se ndro na doso ndro so adoso pa na odi anka to na o tomato to a odi nyaado ato na yi white bi yi basa e no na e dia hye no nti me hu ne say yare bebre na kwatna kidneys nom ne sa leukemia nom ne ade na wotibi wo de na kwa de enra na juru na making kan apomuden ho insensem no omo kire se yade BP no ne diabetes no ne stroke no say the SE 2 from 200 to 1000 go for no chinkwa yes and no me say 500% me say me hu dwiri me na me say everade hu nyina mobo kasra wu nia mema no everade hu yemo mo check yo mo BP no everade hu yemo because odwen say ne be ma be me nia be ma wo hwe me sabre wo no maduro na enwo kofo bebra no mo da so te ase ye adwuma wo de ebe wu nti
eno bewu abetena se eno wa manage wo honda no wo bewu ebinum sukwa they are in self denial ade no kwa me aka kire o say say net o say there be say dem titie die so koba bibians say dem titie die be na tibi basa bp no kwabna e silent killer na me ka say enu wa chinye o wa de di kan on tan ko regular checks ba ku bia onyame ya wadem a obi so wase a opia wo kohwe ya kire o sinto na se for no say there bi o de wo nte wo ase there bi misrew yeah nam nyina no onyame wo mo ampa ewe so nemom eba de sese de enyansa edi ye ho etu ho anamo a enye onyame ani munyam ana onyame adom there bi because clearly say catch say wo bp sir ya catch say wo eyi ya de we na ya kan we nyina cho na sa ma ho akwankire oso menye but o koso for na so mo akwankire say fa bidie etu ana fa we so tu ana fa o di mirika kekekekeke na we okay. It's very, very important because no one be we have to be sure say wom say hey at the end of the day any question I'm sure I say Kai will say once there's a remedy to the situation we shall send them because Dr. Fobeka was say you who in tema almost yes so no tem ye de kwa kopem so nyame be fa onani munyam ba ye bu ye ni gusu dia yes sir ye nyina na ye ka kire ye ho no that's why sometimes o man me ka say e de nyoma bibre di agro sa menne ye nyina ni magu ase ama ohwe nkomo a yetime di da pebe miensani e radio ni TV so Professor Mills radio for the currency yi o free no won say isi gu nani mas masa won say isi gu nani mas I manyo semuti ene ye poison no ene ye si ne ene principle na e lack into de bia da ne o man ebutu saa ene ye nua kuma John kuma so da fom hwe gomo no basa Ghana nkwa obi wu a sabi ade ahye bibi obi free mu a na ya odie no ya to atena fi ya de atwetwe ani nyoma ensem fata nti ya mini ni pano ya no awo kom no you know ya ma space kakra no obi bedidi obi wo obi de beje credit na kane no kwa de mususam ne ye ne za no serious mususam pa odi where did we go wrong ana bibia be normal in this country ana fi o man no de esa homtena asefem say panyimu nimbi ene say ye tia kwabna sante say ade we no a wo ye no eni hu kwan say wo ye no panyimu nimbi na say nyon na ato data ne ma no phone na nyon na ato ma no nti otimi ye de open where have we got into as a country serious mesre ye ti ha ye gina ha ye kase ye nka asese be de edem ne nkeka bi ye sese ye nyina ye shape ye ho saa na fi ibo na enya shape kro na ye pe no na fi sa ntoma na de bi adameka efri 1992 ye se Ghana be fa ntoma pefra Ghana be fa ye ntimi mfa ntoma ne mpagya kra na abegu ya edaso dan sem se ya bribia da Ghana be fa ntoma pefra Ghana be fa ntoma pefra o ka ho bi me ka ho bi one so ya can before so can be sometimes you are tempted to ask the president, do we have a president in this country? Sometimes go yeah say one or 2 me so betimi akasa ama o man na tadi na baby ayi ubusa won say inti ya sebe ya can before sebe e o man mana ko no ma no baby e ko no de the things are falling apart. The center is not holding. O man bia infinity mi nkuta na bia won twede so bia ye sende. And it's not far away from you. If you are an NDC member, be interested in Ghana say asumdue any yedie ne papayo any de tene be koso. Likewise an MPP member because so opposition officer o engiria nkosi from ngua. School feeding ebutu eyo de osre eyo da brose na school feeding man kran nsuo nkwan na omo no eyo de. But o time be so the situation will get worse. The extreme of here. So about community be first because sometimes you wake up nah and one yeah. I was said you was bi no. I was say nya unyo obi asabi unim say osumasi we dey o kama asem a na matie. But then no man you say nipa no be defending one actually dey nti a o kasa de no. Me wa mo so mo achidifo bebre. Nti die na o pese o achidifo no. Womun sunsua womun fa so it means dia wo ye no womun so sa na womun ba be ye yenya ne sa nipa firi mu I wo se ye ne ye se wo ne wona ene wo su no ensu na obi su obi di ya obi di areho e na wa fa na wo twetwa nipa no nti wo wase situation no wo ye topic bi do go say quenching the fire wo quench fire me wa wo say soja gum wo so soja gum nti be de ya quench no
mama ye obi ho kan ye nya nti say ye yankasafa ho hyem enye bete momye hwe ho ye momo odontra ye ho ntam na momye nya na adanse krumu ne ntronom ne saa ne ma no enye fe na momye mfa odo entena wapomude ne ho nsam de still ye gusu a ye beka memma no titiru mo ko hospital ye ceremony dim ko je wo de ye nka ne bebre ko check you BP any when you say excuse you crave you say can you who trying to my platform so every weekend 300 Ghana cedi now ko check you wa gasa wa pom de was say check BP no se bi wo so nko a eduro no BP eduro ekura o ma sa akire mu say ebi wo na wonom na enya effect bi wo so a wo ba back na o ma sesa no e de amawo enkoka se afia nom ye eku na yinti meso menum ebekum eso no bia nti ye afia de no to nchen na wo kokofa wo de mo ko mu da so wo sa adwene o tena se o emre dodo amwati ma ye nwema se so tiye na wo gina ho se sa de we nti no well kabna yes wo koda ba o ma wala sa ekrado na wo se no ese se Ghana ni bia odware butterfly o se de onya bronze o se medal swimming me who say that wala se who say no na mbote ma ho mane na mo aduma na no oye no head of sports e ba say dey easy let me say commanding the team no make sure the cameras are hey aduma na no oye no now dey be so nipa oya mani to me yeah na wala sa me no na mai ye di go mala ta ba anu no mfa ho na yeso obecheche la course bi onum ni a wo ka ba na bi o man ba nkome o na wo dey say wo nipa so bi ma bi wo ye sada ye wo la course na ye design na ma o dey no ti mo hu say ye she la course wan she bia e je no bo pa ye wo hwe body dey je ho no a mo hu babo na akwai jama kra e she bi o jama enti ye kona professor Ike wala said agudie mu nsam no atoa so obi anka bibia anka na koma nto no ye nyame ya adom na ye a na fi yesi eche ni ahwehwe ne tutoto sine na de mumye nkansempa e ma oman ho na bibira man mu nyina na wo ma behie mu ha ton oman na mampa sebe ya wo mo de nnwuma ebebe mu ye ko owie pe health tips no e wo ho fruits emfaso e wo so yaka kwadu yaka orange na de ne ye ka twen ye na yemfa ento aso na afei ye wie pe sister Sandy be a guy ene waboa no ho pa wo hwera ho fa de ode ba na Ghana no nyina so no bituche ede ema savida fo se wo muguso address ye asemidi ka beba interviews ahodo ho na afi pensem mu aba nyame ya adom nso a afiba birthday 1st April ye fufuo party yeah da che hene en wo sha space gira nkwan ho no en so nya dwene nkwan en fufuo a obedi o man fufuo de he na apa ne de menkan de posi no wo so aka asem o reren kwan yeah wo no aduane ye ntiru wo ka nya chinyi okay jotes minimum aduane ye na wo nim ye aduane de wo nim ye o mind de but this time wo nim say ye wo table ama yeah o ma be ko fufuo yeah de wo hia no wasanka ti nyame ya adoma 1st April ye nim ha ya bra na restaurant no ne chop bars wa opese odo ho edom mu bie no ya number no e was screen no ase na so wa frɛ no wa ba be ka ho bi momma ye huru mpusuo no ne ade wo mu na aduane no fufuo no so de mu omre de aye ho no ho kakra ne nkruma kakra da na pampam tie ne oti nkruma no atwa fufuo no ye di sia nisa wa wo ya yi fasting bia ma break you enti nyame ya adom afese for na se ye nyina ye hie mu e wa ha ne ye di fufuo no munyamu so ati ase ye kona prof atwaso